muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabasuje inshuti muduteze amatwi kandi mbaha ikaze mu biganiro byacu muri iki gitondo. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera saa 12 murakurikira ikiganiro dususuruke. Amakuru yo mu karere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa gatanu yashoje uruzinduko rw'iminsi 2 yagiriye mu Rwanda. Ni uruzinduko rwaranzwe no kongera gutsura umubano hagati y'ibihugu byombi. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye uru ruzinduko, aratubwira igihindutse nyuma yarwo. Igitondo cyo kuri wa gatanu nibwo Perezida Kagame yasezeye mugenzi w'Ubufaransa Emmanuel Macron wasoje uruzinduko rw'iminsi 2 yagiraga mu Rwanda. Uruzinduko rwa Perezida Macron mu Rwanda rwari rutegerejwe na benshi kubera amateka ibihugu byombi bifitanye. Rwashojwe hatangijwe igika gishya mu mateka y'ibihugu byombi. Ku mugoroba kuri uyu wa kane, Perezida Macron yafunguye ku mugaragaro ikigo ndangamuco cy'Ubufaransa n'u Rwanda, Centre Culturel Francophone. Icyo kigo giherereye mu mujyi wa Kigali. Ni ikigo kizajya kiberamo ibitaramo n'imyidagaduro itandukanye, kikazaha urubyiruko uburyo bwo kwiga ururimi rw'igifaransa n'abanyabugeni b'Abanyarwanda, hakababera ahantu ho kwitoreza no guteza imbere umwuga wabo. Iki kigo kije gisimbuye icyahozeho cyabaga Centre Culturel Franco-Rwandais, yari yubatse kuri rond-point nini yo mu mujyi wa Kigali. Yo yasenywe muri 2014. Umujyi wa Kigali uvuga ko inyubako yayo itari kigendanye n'igihe. Benari Birasa, umwe mu banyabugeni ubimazemo igihe kinini mu Rwanda, yabwira Ijwi ry'Amerika ko iyi centre ije yari ikenewe. Umunyabugeni icyo kintu nagishimiye kuko kizatugira akamaro gakomeye. Gifite abanyabugeni b'Abanyarwanda nabo bakeneye kujya ku ruhando rw'ibindi bihugu bagakompetinga, nubwo dusanzwe tubikora tujya mu marushanwa amasosiyo atandukanye, ariko buriya nka Centre Culturel iri ku rwego rw'isi. Bivuze ngo bazajya borganiza amarushanwa atandukanye y'ubugeni. Ifungwa rya Centre Culturel hari icyo ryari ryarabahungabanije muri iyi myaka yose yari maze ifunze? Cyane rwose. Cyane kuko muri Centre Culturel haberaga borganizaga amarushanwa atandukanye, ariko njyewe si ibyo nisita gusa, nisita ko bazana n'abahanzi bo mu bihugu bitandukanye, bityo bakazana ubumenyi bwabo tukabuvomaho, bakatwinspira natwe tukabinspira. Mu bindi bigaragaza ko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa wajemo impinduka, Perezida Macron yatangaje ko mu gihe cya vuba azajyana ambasaderi mushya uzahagararira Ubufaransa mu Rwanda. Muri uru rugendo kandi, Perezida Macron n'abandi bayobozi baje bamuherekeje basinyanye amasezerano anyuranye y'imikoranire mu nzego zitandukanye. Aha harimo gutera inkunga urwego rw'ubuzima, aho Ubufaransa bwatanze miliyoni 60 z'amayero azifashishwa mu kugura inkingo za COVID-19 no guteza imbere ibikorwa bizamura abatishoboye. Muri uru rwego, Perezida Macron ejo yatangaje ko yaje yitwaje inkingo za COVID-19. Izi nkingo kimwe n'izindi u Rwanda rwakiriye kuri uyu wa gatanu zirenga 140,000. U Rwanda rwazihawe muri gahunda ya COVAX igamije kugoboka ibihugu bikennye bikabasha kubona inkingo za COVID-19. Byitezwe ko izi nkingo zaraye zigejejwe hirya no hino mu gihugu, abazikeneye bakazatangira kuzihabwa kuri uyu wa gatandatu. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi w'u Rwanda Uzendagije Imana yabwira Ijwi ry'Amerika ibikubiye mu yandi masezerano yasinywe hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda. Hari twasinye mu gitondo ya miliyoni 60 z'amayero azafasha cyane cyane gahunda y'inkingo za icyorezo cya COVID-19. Hakabamo n'igice cyo gufasha abatishoboye, kunganira porogaramu dusanzwe dufite zo kunganira abatishoboye za VUP. Ayasimwe muri ahangaha rero harimo gahunda ngari igaragaza inzego z'ubufatanye. Hari niyo yasimwe na minisitiri bombi w'ububanyi n'amahanga. Hanyuma ibyo minisiteri y'imari yasinye na kiriya kigo cy'Abafaransa cy'iterambere
mbere y'uko asoza urugendo rwe mu Rwanda, Perezida Macron yavuze ko isura nshya mu mubano w'ibihugu byombi igiye kwaguka. Ibikorwa byatangijwe n'impande zombi hakarebwa ahakiri imbogamizi. Perezida Macron yavuze ko kandi igihugu cye kiyemeje kuzamura inkunga gitera u Rwanda mu bijyanye n'iterambere. Perezida w'Ubufaransa yavuze ko Ubufaransa buzatanga miliyoni 500 z'amayero kuva mu mwaka w'2019 kugera muri 2023 akazakoreshwa mu by'u Rwanda n'Ubufaransa byumvikanyeho. Aya azibanda cyane mu rwego rw'ubuzima, mu ikoranabuhanga no mu bijyanye na francophonie. Mukuru w'Ubufaransa washoje uruzinduko rwe mu Rwanda kuri wa gatanu yahise yerekeza mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Inama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu 11 bya Afurika yo hagati yateguwe n'urwego rw'umuryango w'abibumbye rushinzwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika yo hagati yashoje imirimo yayo i Bujumbura mu Burundi kuri uyu wa gatanu. Abitabiriye iyo nama bareberaga hamwe ibibazo by'umutekano, amatora n'imigenderanire muri ako karere. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru adufitiye inkuru irambuye. Ibibazo by'umutekano, iterabwoba, imigenderanire hamwe no kurwaniriza umwansi hamwe ni bimwe mu byashimikiwe ko n'abashikiranganje b'imigenderanire canke intumwa zabo mu bihugu 11 bigize umugwi wa ONU wamaho ujejwe amahoro n'umutekano mu karere ka Afurika yo hagati. Albert Shingiro no mushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Cyane cyane twashimiye igihugu ca Centrafrique n'igihugu ca Chad. Muzi ko basanzwe bafite ibibazo by'amahoro n'umutekano muri no misi. Ivyo rero twavyizemwe bihagije ku buryo yuko tugomba gufasha ivyo bihugu uko dushoboye kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke. Harateguwe n'inama izohuza abakuru b'ibihugu mu ndwiza kugira ngo bige ikibazo cyo muri Chad. Ibindi twavuganye nibijanye na bije bibazo novuga by'inkozi z'ikibi haba ku isi ku butaka cyangwa mu mabahari, bimwe bita terrorisme sur mer mu gifaransa na terrorisme sur terre. Nivyo nabyo twumvikanye ingene dushaka kubigwanya mu karere k'iwacu. Kubw'uwo mugwi Uburundi naco nyene ni igihugu kirimwo ibikorwa vy'iterabwoba. François Runsenifal, intumwa ya ONU muri ako karere, yabigarutse ko muri iyo nama afatira ku bitero vy'amagerenade bimaze imisi vyibonekeza mu Burundi hamwe n'ibitero vyahitanye abantu barenga 30 imwaro ni Muramvya mu kiringo kitarenze ukwezi. Pour condamner les attaques Ati turatera ivyatsi ingendo yo gutera amagrenade mu banyagihugu bitekaniye kubera vyatewe turiko turashika hano twibaza ko vyari bigamije kudutera ubwoba n'iterabwoba nk'ahandi hose bifise intumbero yo kuburabuza utwigoro twa leta two kugarukana amahoro n'umutekano no kunywanisha abarundi. Turabona ko intwaro nshasha yariko irakora uko ishoboye muri ico gisata. Turashima kandi ingene iki gihugu kiriko kiraterera mu kugarukana amahoro mu bindi bihugu nka Somalia na Centrafrica hari ingabo z'u Burundi. Turashima n'ingene imigenderanire n'ibindi bihugu iriko iratera imbere haba ku isi canke mu karere ka Afurika yo hagati. Yamara abaserukira ivyo bihugu basanga iryo terabwoba rikogwa mu Burundi ataho rihuriye n'imigwi ya Boko Haram, Al-Qaeda canke Al-Shabaab ibica bigacika muri za Somalia, Cameroon, Nigeria, Chad n'ahandi. Iyi nama yari yitabwe n'ibihugu nko Burundi, Angola, Cameroon, Centrafrica, Congo, Republika ya Demokarasi ya Congo, Gabon, Guinea Equatorial, u Rwanda, Sao Tome Principe na Chad. Harimo kandi intumwa zitandukanye za ONU muri Afrika. Kuri leta y'u Burundi birafite ico bisigura. Novuga yuko dusubiye ku rubuga rw'imigenderanire n'andi makungu ku vy'ukuri kuko twari tumaze imisi itari mike, imyaka itari mike kuva mu 2015 atanama nk'izi twakira. Kone twakira inama nk'iyi nagateka ku Burundi cyane. Abarundi bose aho bari bagende bavuga yuko Uburundi bwasuye kugenderwa. Inyuma yo nama yatanguriwe n'abahinga ku munsi wa mbere w'iyindwi, Uburundi bwahawe akaryo ko kurongora uwo mugwi mu kiringo c'amezi 6. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Amakuru y'imikino ya kimwe cya kabiri kirushanwa Basketball Africa League iraba kuri uyu wa gatandatu mu Rwanda. Umunyamakuru wacu w'imikino Jean Claude Munyandinda aratubwira uko amakipe azahura.
Kuri wa gatandatu mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera muri Kigali Arena i Remera harakinwa imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza. Guhera saa 8 zuzuye ku isaha i Kigali, Petro de Rwanda yo muri Angola igomba guhura na Zamalek yo mu Misiri. Aya makipe yombi ni bihangange mu ruhando rwa basketball yo muri Afrika. Mu mikino mu matsinda muri irushanwa rya BAL, Petro de Rwanda yabaye iya mbere mu itsinda rya kabiri, Zamalek nayo iza ku isonga mu itsinda rya gatatu. Muri kimwe cya kane kirangiza, abasore b'umutoza José dos Santos Neto basezereye AS Sali muri Maroc, bakaba bari baranayitsinze mu mukino bahuje mu matsinda. Zamalek nayo ibifashijwemo n'inkingi zayo za mwamba zirimo Anas Mahmoud, Yasser Mohab, Omar Hesham na bagenzi babo, ntabwo iratsikira na rimwe kuva ku ntangiriro kugeza muri kimwe cya kane kirangiza, ubwo yakuragamo Forces Armées Police yo muri Kameruni. Undi mukino wa kimwe cya kabiri kirangiza uteganyijwe guhera saa 11 n'igice ku isaha i Kigali hagati ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda izaba iri mu rugo na Union Sportive de Monastir ihagarariye igihugu cya Tunisia. Aya makipe yombi yazamukiye mu itsinda rimwe ari ryo rya mbere, US Monastir ari iya mbere, Patriot ari iya kabiri. Mu mukino wabahuje, US Monastir yari yatsinze Patriot Basketball Club amanota 91 kuri 75. Twongeye kubararika tubamenyesha ko uyu mukino muzawukurikira hano ku Ijwi rya Amerika. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Mukomeje kumva Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nshuti zacu, ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara, Iwanyu mu Ntara. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron kuri uyu wa gatanu yasoje uruzinduko rw'iminsi 2 yagiriraga mu Rwanda. Yemeye ko Ubufaransa bwagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Macron ari umuntu wiyemeje gukora impinduka kandi ko urugendo yakoreye mu Rwanda rureba ahazaza aho kuba ahahise. Tumwumve. Navuga ko aho tugeze ari intambwe ndende ishobora guterwa. Nanone ikibazo uko gikomeye nk'icyacu ntabwo ugeraho ukibonera igisubizo ku buryo biba 100% ko buri wese akibona nk'undi, ariko ibyo ntibibuza abantu gutera imbere. Gutera imbere rero cyane cyane dushingiye ku kuri, kandi ngira ngo ukuri niko kwasohotse mu byaganiriwe cyangwa mu byagiye bivugwa no mu byagezweho. Uko kuri gufasha abantu kumva uburemere bw'ibibazo bafite ndetse bibafasha ushobora gutera imbere n'igihe haba hari ibyo bibazo biremereye gutyo. Abanyarwanda rero bizera ko ku bwabo hari byinshi bamaze kugeraho, ariko hari n'ibindi byinshi byagerwaho cyangwa bigenda bigerwaho kubera ko u Rwanda rufatanya n'abandi bindi bihugu. Mu Bufaransa uyu munsi perezida Faransa watusuye, kuza kwe byari bifite isano n'ayo mateka. Byavuzwe ku mugaragaro, ariko ndibwira ko bidufasha twese nk'abanyarwanda gutera indi ntambwe ndende. Perezida Macron yavuze ko mu myaka 4 Ubufaransa buzatera u Rwanda inkunga ingana na miliyoni 500 z'amayero, amafaranga azakoreshwa mu bijyanye n'ubuzima, ikoranabuhanga no guteza imbere ururimi rw'Igifaransa. Yari yazanye n'abashoramari biteguye gushora imari mu Rwanda. Ubufaransa bwagiranye amasezerano y'imikoranire mu nzego zitandukanye. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Uziel Ndagijimana hari twasinye mu gitondo ya miliyoni 60 z'amayero azafasha cyane cyane gahunda y'inkingo za icyorezo cya COVID-19. Hakabamo n'igice cyo gufasha abatishoboye kunganira porogaramu dusanzwe dufite zo kunganira abatishoboye za VUP. Ayasimwe muri ahangaha rero harimo gahunda ngari igaragaza inzego z'ubufatanye, hari n'iyasimwe na minisitiri bombi w'ububanyi n'amahanga. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda Uziel Ndagijimana nongereho ko u Rwanda rugiye gusubukura kuva ejo kuwa gatandatu gutanga inkingo za COVID-19 hakoreshejwe izazanywe ejo na Perezida Macron, inkingo zirenga 100,000. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bavuga iki ku rugendo rwa Perezida Macron? Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe yabibajije Faustin Twagiramungu wahoze ari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Kwereka abafaransa ko raporo yakozwe na Macron ubwe n'iyakozwe
na perezidansi no kuvugana na perezida Kagame basa naho bahuriye ku bintu bimwe mu by'ukuri bavuga ko habayeho jenoside mu Rwanda, jenoside baza kumvikana rero ko bahura kugira ngo icyo kibazo bakige. Perezida Macron yarabyemeye, izo za raporo zose zimaze gutangwa, ariko kubyemera yuko azajya mu Rwanda yasaga n'utumiwe, ariko nawe abishaka. Pozisiyo yacu numva kandi ariyo, ntabwo vraiment ruriya ruzinduko rwari ngombwa, ni ibintu biteye amacakubiri. Kuba muvuga ko urugendo rwa perezida Emmanuel Macron mu Rwanda ruteye amacakubiri, hano murashaka kuvuga iki? Ntabwo yagiye mu Rwanda kugira ngo asure abanyarwanda bose cyangwa se abagezeho ijambo. Icyamujyanye kwari kubwira perezida Kagame kubemera jenoside Tutsi, ajya no kubivugira ku rwibutso. Iki rero cya Macron kuba yaje hariya akajya ku rwibutso, nagira ngo nibutse ko nanjye mfite bene wacu bahari, abo bajyanye ku ngufu babavanye bahambwe bakabajyana hariya. Ibi bintu ni ibintu bizateranya abanyarwanda. Turashaka ubumwe bw'abanyarwanda, ntabwo dushaka abahutu n'abatutsi mu banyarwanda. Ibyo bintu mubyumve gutyo, ntidushaka mu nyuguti nkuru ibibazo by'abahutu n'abatutsi mu Rwanda. Turashaka umunyarwanda umwe. Bwana Twagiramungu, ntabwo mu Rwanda ibintu by'amoko n'ubundi bigikoreshwa ubu ngubu, nta moko agikoreshwa haba mu ndangamuntu cyangwa no mu bindi byangombwa. Ubu ni abanyarwanda gusa. Uyu abanyarwanda gusa nyine inama yari nabyo, none se n'abanyarwanda gusa n'abatutsi baje bati kumva ngo nabwo ari ubwoko. Iki ni ikibazo gikomeye cyane, muzi ko nakibajije wowe. Ku kibazo cyo gusaba imbabazi, nayo yari ingingo nyamukuru umuryango Ibuka ndetse na leta y'u Rwanda bakunze kuvuga ko Ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi ku ruhare bushobora kuba bwaragize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Mu bivugaho iki? Mbabarire cyane, mbanyira ngo mu byumve nkamwe bato. Abantu ndetse y'abana makuru nta kintu cyo mu Rwanda, ariko iyi ngiyi bavuga ngo nibasaba imbabazi, nta mbabazi Abafaransa bakwiye gusaba. Bwana Twagiramungu, ntabwo nshaka guca mu ijambo, ariko perezida Emmanuel Macron yumvikanye avuga ko yiyoroheje kandi yicishije bugufi. Ibyo ntabwo byafatwa nk'aho ari uburyo bwo gusaba imbabazi? Reka wenda nkumvishe agace gato cyane k'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Kigali wari uhari, wumva ukuntu yabivuze mu makuru yacu yatambutse. Ijambo yavugiye ku rwibutso rwa Kigali ruri ku Gisozi nyuma yo gutambagizwa ibice birugize, perezida Macron yagaragaje kwicisha bugufi, aho yagize ati mpagaze aha imbere yanyu nciye bugufi kandi niyoroheje, nazanywe no kwemera uruhare rwacu. Ati kwemera aya mateka n'uruhare rwacu ni ikimenyetso kidashidikanywaho, tubikoze ku bushake tubyikorera, n'umwenda ku nzirakarengane nyuma y'igihe kirekire ducecetse. Ibyo urumva bishatse kuvuga iki? Nta mbabazi yasabye, imbabazi se n'izihe ntazo yasabye. Nabo babyivugiye ko nta mbabazi yasabye. Yemeye ko hari ibintu byabayeho, ariko uvuga ngo Kagame yashatse ko Ubufaransa busaba imbabazi, ariko nta mbabazi yasabye. Kuba uvuga ko Macron atigeze asaba imbabazi biratuma nibaza icyo urugendo rwaba rugiye guhindura ku mubano w'ibihugu byombi. Nta mbabazi yasabye kuko yavuye iwabo bamubwira ko nta n'imbabazi agomba gusaba, ko nta cyaha bakoze. Hashobora kuba harabaye amakosa y'uko ngo abari ku butegetsi, ni ukuvuga ba Mitterrand, ubu bagenzuye neza ngo bamenye ko jenoside irimo itegurwa yo kuzarimbura abatutsi. Twebwe rero ntabwo twari abana. Ikindi uzabaze n'ubwo uri muto bwose, nta muntu w'umunyarwanda wari muri politiki wigeze avugira inkotanyi neza kundusha. Ntabwo iki kibazo cyo mu Rwanda kizarangira tutaramenya umuntu wishe Habyarimana. Bwana Twagiramungu, perezida wa RDI Rwanda Nziza, ndagushimiye ku kiganiro wahaye Ijwi ry'Amerika. Tim Harris